te la das todo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Niño, calma. Ahora. ¿Quién se ve? Ara és malament i l'altre i a casa. Rapidet. Sense patir. Hem patit prou. Ja patim prou amb Jesús, patim prou. Ell no va dir, Jesús no va dir, si guanya esta partida, diu, ell ja tenia la boda, jo dic, ja no puc dir, si guanyes esta partida, no sé si va dir que torna. No sé si juga després contra un altre la setmana que ve, i si guanyara, la setmana que tinc la boda, el dia 14, li toca contra el Pedro. Perquè ell diu, jo volia volar-me el trinquet del partida, i el tema aquí el dia va comprar. A tornar. Era con la cara guapo. La mano.
Sí, pues le había pegado. Es que están las fallas, si no, no estuviera jugando. Saque directo visto. Sempre. La dona sí, s'ha jugat a final de setembre. Ya lo deixa. No. Ahora que la remate ya. Ah, ya le ha donado. Anem contents, de la meva germana. Si no lesiona,
Es complicado. Pues el pal,
Ara, sí, ara. No, no, no. Sí. Che, non hi ha manera. Hay que apretarse, ahorita hay que apretarse. Pero si se aprieta mucho, hay que estar con eso. No hi ha manera, tu, tens que li cauen totes a dalt. Què passa? Que no l'ha avisat i se ben estat. No, no val, no val, no val. Perquè no hi haurà, no hi havia dit que la vaciada. Cuando está sentado ahí. Ah, parece que ya, fíjate que tenías que Jesús. Però rapidet, esa que este ha de tirar les fotos d'alt i que li guanyi. València donació no guanya. Orella, el dia de Calles, el dia de que la teva mare.